Shem hok kerot MDC verim kanang ba constituency waman le ukurtong wo yakun ya ke election MLA Arhajar Arpaule na kalira liang constituency percha ya MLA wakat ni coming one mbon hey mit kali pautri unai khatwi de lang kispa angut ki pajba wa chong chnong kanang ba ki wa kerchan yo depen man ki yalang wo penche hajrong ka khubor wami hak arpa kun detri unai khatwi ka wa ong wa ka chnong nang ba da rai ko hak dor bar wo kerchan wo pen yakun du ya ulakon bi am MDC ka thain kam ukurtong MLA ho Arhajar Arpaule Hajrong ini na liang usem hok karot wa kipaj ba wa chong chnong wa kerchan yo de penche gi wa gani ka khubor to ka wa bakla nei bha wa ka dorbar wa da penman ha ka khat khandetri unai khatwi to ka wa kanrum kanram wei ka wa da kun no khlem da yo ye sur upaj ba ka wa tali iwi isur Hey yong sakhiat hi hakatai ka dorbar da em yatan tele wa jor ha perdi ki pajba nei bha em lengut na gani ka chnong wa mut yakun ya ka election Arhajar Arpaule Citeng ki pajba atau ki wangai celiang yonga citeng won celiang ulakon wakat tu kat ni cha umundhar we iya kelam empoi iche wan le dakhana uchem hong Ushem hok ongu wada e yumut uya ki waya khamat kechnong wo penman de ya thap vut chisngi hei tha wo khut dorbar khnang yo ye wan ra sakhiat ye yatli ha po chnong we kat wo yo tam ki vut ute umano kam ukertong na po nang ba we de wele kam ni o le hunu wo chong la daki paj ba mjet ki yo de was ngaus khemule wala de yo de wa thap vut ha po chnong chispa persen ki paj ba daw jit ki yo nei bha ki wo bon ki wa maya yo na do ki wa kup chiliang sem chiliang Hey jo ipor chimule ka kabu wo pensngau chakipaj kelera liang constituency ki wo maya wo e ye kerchan yo wo imto wo do kermen ki ne bha dang emu chirup waki hado kan ni wo yen nei benta wo penyo ye hok salon sar claim iwon i yeper so ini por nga kamuwi nagi candidate ki wa dawile egini election MLA yang muslim Arhajar Arpaule ko wa pencia hajrong tu ka khubor Kumi negesni kawang ba kachnong nang ba na right legal kurchan yaw malakon biam hagador bar chnong woman hagakat kande terik yong new banai andre kat kangwa yo hagadus ni man hagador bar chnong memman gagarai kobi dan higasur chibha gibru wa kurchan yenga ma chem hok chibha gibru wa kurchan yuma lakon Katu kat ningut kuak ikursan yuma mondhar. Haga tu kajingi kelam de yo wa kajingi kene mak pis ko cher khai. Chibit kene ki buryonga chibit kene ki buryong ma lakhon. Chisngi ye kelam hitu kamwa khat khandengut ngeling yonga wa kelam. Kasongut ngeling yong ma lakhon wa kelam. Poire chiwan re. Henry katu kajingi kat khubor ne ko ang Rai tali ka dorbar chnong humalakon mo man go ko bakla. De yo pa igini ki brune ka met ko wan hini kat kini. Kiwa mbau mai iga tu rai yong ka dorbar chnong ko ong wada yen tali ki humalakon ne. Takar kam ten ni gasnia kwa penche hapi ki pa ba kinong chong chnong yong ka chnong nang ba yong I bat kam ju le ya kinong chong chnong yong ka chnong UM hapo ka ni constituency 3 yang baro ko wi. Naga tu kesni, ong mai kiwa he kinong pelai yang kecendong, boleh tahu wakwa bi, ujo uwi dan yang kandidat dengan kecendong, untuk dia rai kami dia kelam dorbar, dega voting, tanya thap dega vote, haga tu kepor ngaptan orang pularo, ada one kandidat wajib dia thap vote, yo ulai uwi dan, ada job dengar le ilai dengar, ada job rumah lakon le ilai rumah lakon, ada job rumah mon le ilai rumah mon, Henry. Kanu kajing iginong yalam chinong yong I upun man ki chisni uya thabo di yo man ka chinong yong I kuwi tli daga election udai yu khora chan le dang boy de thabo jaje ki chinong yo wa chinong yu je le dang boy de thabo kat daga election yele I inu chinga yang I thabo chisni dan hi yo wi dan hi kurtang nanda do wasdang menot di thabo no ben ka chinong de thabo nga maremo dia thabot na kalau show. Kalau dia job boleh senau bagi ilai tengah. Kalau kau cengek upun bani dia thabot sini. Nada omai kipat ba. Ladam job ya tang hacendong. Yuki kau yele sabar cendong apa constituency.
bat nga emle ka jing chania ko pura ha ginong kerchan giong ngahin ka chinong nang ba la dia thabut chispa person nganut ong wa nga job ni ba ki beduk ki kup chiliang ki san chiliang bon gi umya nga oste hapo ka chinong ka thawi chu em gi he em yum hajan em malik em wudu em kena cari mesti handai sibut nanti emi lalu orang bak chinong le em sibut lalu malik le em sibut lalu ki wudu le em sibut lalu kena cari mesti le em sibut untuk urai perawa he kada ke election elad gini ki pai ba sabot ki yo tip yo wan wongai ki pai ba karu kam teh gani ki por nga pensia lengba gani ka kubor wa ya ki bru ki nga yo maya yo nga hapo ka chinong nang ba lani habaro ki chinong du em hapo the constituency 3 reliam mhau do men sen pi ngau em lang chiru pi ngai yenya nei benta ki weduk ngai yenya di meta isam chiliang ki kop chiliang ngai yenya nei meta mhau pen ye pher kita ki high level ki low level ni ba ngayo kan ki yukat hakan ni ko kwat ni ini weduk ini isam chiliang ki kop chiliang cha yo ban ki kado kam teh kan ki por nga kerpa de ginong kersanya nga mau do mesin bi em maya nga ka wujuk maya bi nga chirup em upi ham teng sar hak election one brule yu penam kami ke hok yang one brule yu yele mau yu khangai ka mon yang pi ada one pen body pi tap bot pi ada one pen body pi mau yele bi em ga ai ko do ite kado kam teh kan ki por nga wa pencewa ya ga tu jing ong yang piwa dorbar chinong nang ba dari yen teli ko mala khonna nga hipa ya tu kusni dormar man go kunrum kerap kamon sada ka dorbar chinong tang purai kita ki prosedur le mem tang ong iki ra yang dorbar chinong le mem tang bu ikin don yang chinong le mem wise nda de dorbar oh mala khonna white ka dorbar kadwa kam te nga hiti por dari ka mo gini ki pa ba gi man ginong sang chinong nga dari tok dia sabut na hun ga ni garai tang lu di raju bor pi rau he pi ngam hun naga karo kam te ko por man de we chinong ong rai mala khonne ngado ong pai ba pi gu maya yang ngam ginong bot kam ginong kersan nga pin ye yudin na to warok pai ba ye yud ki dasa skejip don hiskat tu kan ningut don di UM ha ko por karo kam te ni do ka jing pencia sepik pai ba yang konstitusi warok ugi wa nga yenya dimitagi pai ba karo kam te ka tu rai ye bi sukhi wakat kini ki burugu amile to ngat ki at ko rai yong ka dor bar chinong nang ba am to ka rai ko man li ka rai ko rai jubor ni thulai sibot